الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرمي مسلمان غاو سلامين كمان دي عندي أسونا إمام مالك إسلامي سنترو تفسير دي لوراني إموسن gatki yandai bila yarwa mai dugurilan ku kawukan tauye pindin lusko un kan taw armalan ne sadun yar dion pidion lusko dion hijiriya shidan ka kalzina maka wandaw men arakan kan taw april sadu indin pindin yakan miladiya tafsir da suratul baqara yalan aya yar indin pindin luko ulan insha Allah cinyen la yu'akhidhukum Allahu bil laghwi fi aymanikum na Allah cinyen kaw allo korwado no limande andero tarawih salijin sa witro isha susu da ata salite duron napcha anenga wanzan da ata wono ayuye shakan gado wono wa shawro yiki na da tarawih da masali zina da angilan zira witir da raksu salijin ba dunon zida zina kam gare su ku shida zu ga wasirin ci nafsu kam gare su ku bugun aw cira awlo yegin cira mu kwa mate yede raktum lo tarjima tarawih da witiro ismar kolle kam gare koja daji kamilo a wanda saliza cinna ade marfurum tiyari man nabkata wara gulta cira ibada da isu sulwai surodro numsulwai gayin mana ho me gi kirma mana yen mo jinna kolle tarawih atmaru min amla so reta sari zai reta kamla ro kol zainiya yo wonde rimandu ruyin ju ko magima ande andiran armarin bai ala kamande ande sunna ro su na shadi yono u ande lardu chattelan kanumlan chadman kanumlan sidi njamaina imare daji bila kan min karako ba yi ba wuro warata kolzina she ka dawro kolzina lumalle kolzina kamu infal pero infal amma yayin wasan munai wa ziksina tumaro nya diki mo jimba we nya di odura kan dalilla la yin dalilla la isku dalin zuru awai uma nongo she guljin nya di dimiro wallo ma barra am goyin gai guljin wuro to wuro hangal zazuna ayi diki asandu awdi mi asanna raktum lo toroshiro bayan gune kirma duron yangi cingi a atuson rintanur wollo ma mana nya dier ba nyiran bugi nasha adin shiro ashini manan karo alaro ashinimi dalin zira aw faral gini kilamin kurunyima kindaram numnonum kurungu soro yaye ade yuguljin panimiya tot kuma nya kamumda kilewa kazi ba ma afiwa ba amma kamudu sala na dau balaso ya so duro kangayo balaso din so nyirma diolin satulin ade yoro asuzana rashidiya tot sana ade yoro ya amde nozana amgade nozana nya ya sanan kar ya amde gullono ade yir tawcha da yimbu kalamin kamugade yirade shir dubtu duro dalin zidu awagultuna ma ar tarbiya ne me bannajin adin ne me bannajin nya ya amso durama e pirjin no wollo no ma dum ne gulze ya dum nimin ada yi tawtiya amma nduso tawtsain rashidiya adin tin zan beji nongu nozai jire nozana ma mana nongu nozai de awra ala nan karosarin ma nongu zemba ndumar nongu zemba jire masarin da ada yoro wollo no ma nya kam no ma e kamjin kamude ibada yoro nya dabcin cida her yoro nya dabcin nya kam so ya alakan do kutujin ada yoro tawatsina ma daji ya mi awgul zina da tawakkal ala Allah na min arzi be da nya daji amma armar ba hawa nan karo ya la so jiri sadin nan karo rollo no ma nya do nyilan mburo walzi ala kamande nyandiro naftune lewa ce ala kamande nya ya amar karundo kulzu wa kwan ya karayo do asham men tilan zimena ingawon daji sara bunero lucin je kace sa asham men tilan zumtinin sarin wa hailalan hailai da zina ya kawo falla
da yi sala bunero duki no kwa she wuro a sala bunero lorun gira ga yi kamu yi kwalle su gulono kwa indi adin ma ala duro kira me kirinjin wacan da yake ce tuluye jodi ya gini amma bayan na amdul muradin yana wuye shiro adagin fito a sun gana duwo lori dabtin shartu shara'a gulzina da gamar wallon ma kamu tarawih rasulin tahajjud rasulin adu kuma maza da yi adu ba wuro kuro guna zana mare kwade kirinjin kirada nozina sinada da yawa na alan da ana adu tawaduro kan gai malai muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gulzina la tamna'u ima allahi masajid allah wanda yin da kun ji kuma ya kamuwa da mashidiya ala ya rolle turo damnuwi kuma da na allan shi kamu da kun ji ka hannun mu mashiri da ya ka hannun mu ta waturo kan gayam ala ya la tamna'u ima allahi nisa a kun gani gulzu wanda kun ji kuma ya none kamu don yi salar rolle ja su ranar kun ji kuma ya da kuru masajid allah ya fannin mawai lejin fato ala ya rolle jin la tamna'u ima allahi masajid allah arkan ga mare gulzu da jigina da abiyi homes ngo kan ga me wanda damno ya kama wanda sai izunu maza mashidiro salaro lezen gulzayya faral kal tarawih kal daji awo ndusunzu tahajjud kal ada kan ga me gulzuna mare daji panzan sarita mashirin sarita da ndaso mukwa nguwa ndaso herro ndaso suron barawo jawawo dishima tawoduro ni kamu pannimin saritir shima mukwa nguwo shima daraja mahapti no na alailan lum mashirin saritir ayro anna kaduro kamuwa don solu le za mashiri lantarawih sari zainna sala faral sari zainna tahajjud to le zainna salan zarba ga yimbeji amma kamuwa paton nafsa sari zana dai siya mukwan kabaktun kabaksana da ingairo wazina da tahajjud le nimi adimin tarawih dimin nasruna ala yan godonimin amintiye aminnimin amma kamu don faton tarawih za au tahajjud sari za ala ngono za amin zina da shima jawawu da wani tumata hawo dalin zira afdaliyan beji shima ngalwo paton sari tire ngamaro abdullahi ibn mas'ud ya guzina kange mala muhammad sallallahu alaihi wasallam ya guzina salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha sala kamuye surunjum zubbuna yan sari tire shima ngilawo shima darajawo salan zai fi hujirati a falon din saritiya yaro albaitu gultiya njimbuna yin ganzatu hujira gultiya a washiro arabi zamanin sala gultin da falon ganzatu kamu njim zumbe yi buna ya falo yin beya kamu njim buna yin sari zina da falon sari zina da mukwan kozina wa salatu hafi makhda'iha kamu ya salanzu suron jimzu kulkul 20 zikirajin nan jim bunai ma 20 kozina lidu sari zina da afdalu min salati hafi baitiha salanzu da jimzu bunai sari zina da ma mukwan kozina darajalan kozina jim da jim bunai maro chullu kare gratiyar ande ada ka ne ran ba marai rambe yo adan den ba da isha yiro ko tumin alama biya wodrob don zoro kurama awun jim kulkulla rambe yo jiri garkure ladin jim bunaye ngo falo kurun jim la naso ashire ganati be ba ja nam wodro kasacciya aiso ganati soron aiso ganati soron bunarin goro no kare ashire ganati ba yawa da kasacciya sun zu al talam dara ya bor nam am shore ha ngoy kam shore na man be no ne nan dar ba kudi ya bor zawatin giltim nabtu mar ko an da nya cira me yi wande kamuye njim zubuna en sarija falon din sarijana darajan ko zina falon din sarija adai ma afdalu min bait
njim grangatan sarija njim bunaida ko zana njim bunai sarija palon sarizina ko zana hadisar abu dauda tirmiziya nasiruddin albani tashin suna suro sahihu targhib wa tarhib la astuna marina alan kamuwa salar do damnin ba amma kamurin no zana ma duran dukra jinna suro panzir shima jawab kini ndimi du kamula shiro ummu hamid buzain beji ala sha ardizu na kan ga ala muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rakado shi yau na ya rasulullah inni uhibbu salata ma'aka wuro ko min lengen ya salar gakiara kana ya rasulullah nya salar gakiara kana mashirikin ga min raka palisari ni mi raka ndawa mu kwanza kakalo duwa ngaya raka du sari ni ma kozina mashirikin ga milan rangaya mashiri haram me maka ma andau dumewu salatun fi masjidi fi masjid haram min 100,000 salatin sala dumiya mashiri haram ma sala dumiya mashiri madina ma sala ndau dufal sala dufal yo ala ayi halin mashiri kinga min sulu sariya sirana shi kamu shimad kinga mala muhammad sallallahu alaihi wasallam shirono kada alimtu annaki tuhibbina salata ma'i nongna wa ism salar gamiya rakana ramanye kamu duro kinga mala sallallahu alaihi wasallam guljin amma wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki kangayim alai sallallahu alaihi wasallam kamu durono nonidiya ya piroma salam suron jimnin bunayen saritiru shima ngalwo shima darajawo palo min saritiya yiro wa salatuki fi hujratiki khairun min salatiki fi masjidi qaumiki salam falo min saritiru shima afdalu mashidi do nguron do aw mashin do tiya yiro asuna mana de aw wa salatuki fi dariki salam balbal panni min saritiru mana da asunuwa salam njumnum bunayen saritiru palo min sarita ko zina kamudro guljin shima njim bunare albaitu palo do alhujra daji kurshirono wa salatuki salanum fi dariki sura balbal pannimin adar gulta balbal fatoyi na da garu yadrizi kultanama saritir khairun min salatiki fi masjidi qaumiki mashirin guron doyin sarita kozina arkin gai mala sallallahu alaihi wasallam kamuduro gullono kamudun gai banwa sarin dayi dori mashirila dok fanzirin diyo nala mashiri yaro siru tima din mashiri shima din sarijin adayi gaddero mashiri kan ga mir sala rasulullahi adayi do har kirmu ya isu shagono amari kan ga mukwangu mata zawo na alayar matide suku asuduna mare hadisi ade imam ahmad ya sunna ibn khuzaimah sahihun nono ade ma ibn hibban na nasiruddin albani sahahal haditha sahihun nono daji na allan ni kwadu rangum kamumo wanda mashidiro leni mi gultudu shawari yedi yoro shiro yimin kur shiro gullimin awakin ga me gulzina njum num buna sari nimiya palo min sari nima ko zina palo min sari nimiya balbal pato yin sari ta ko zina balbal pato yin sari nimiya mashirin guron do yin sari ta ko zina ar shiro gulle shiro na siyade atman ya luku yin bugulja da isha kulle sulu amma shartu an bayilan ayi shartar tin zikrib zak suna rawalzu shin zu gudugudun zu turin bar walzu kajin cicitin yiro walzu kawdi samtun yiro walzu numshawan zikrajin no walzu himar za zanin zikla yare zai hangal amma girjin bar walzu tin zu sukolti in bar walzu karwala cijiyaye hijab du tin zuro latiya 20 plate bar walzu korusoliya ibadar nan karcholoro walzu ar mana kamaido da sharti ar sumbuluna ma kamu yin raksu sala rasuluin amma jiribi rasuliyaye kamu paton salizina sha mukwan kozina
kamu faton sari zina shi ma a wanzun godo zina da zawa karingo wani shi diya yaro shi diya zaftin amma fato ilma zawa karingo kamu dab kamson dabturo wano jiri sawa alayi sirna da yi kamun zuma shi rasulino na kamun zuda loro dabkono kamun da ya shiro hadis kan gaya mai sallallahu alaihi wasallam ya kirajo a kan gaya mai guzina ya wanda kan ji haka ma ya kama da mashidiro loro damnowi ta wadda sam an wata a wakan gaya mai guzina a farge koyin ba lene ya damgin yi wani ba numkindiri da ya suku dalin zai numkindiri da kwasa ala kama ne an da suna rawaksu na a numkindiri da ya suku diwar ala ya kwalli min ma a tarayi a kullum ba ma numkindiri islamiyya da ayyo a wasu shara ya guzina din faidati ne waya numkindiri da injiri kamar kuptu tundon zuwa so shiro zan dividimin arshi ma wato durun zayar kwallum lejin ba durun za nan zuro ishin ba turu a wajin ba arshi ma batido na a zan ne runzu yau saman shirma ya ngusu a tasudin shirma ngusu a tasudin annan kadoro ada yabor ba kalam de fasar nimin kamu mun cuye lejin ne kuttu yawna yabore anoda kirma am nguso wa sori nyindu yabor ndu yabor waya ango shikam ingaide yimlanda wosku sha sori mbai ngo arma yabor doro yodai ruma mari awo yabore guduna wono shi kamu mun cuye sha lejin makuttu yawno yonnum kindiri shara ko zana bejo ai ba mu ko andan zai yabor at kamuro kuttu ya kamuro kuttu ha rawo yorundu ya baro num kindiri yorundu kamur sha yarum garro gnamiya inna kaidahunna azim kaidun dar kambo kamuso anoni menyi ada yoro sha yarum gnamiya awwani mala nyoro sene kur kaidu la nyoro da warje kamudu nawi yusuf a jirin kilandu cimo yanzu jin ma da yango sha kasassina amma jiribin kilandu cimo asalin kasuwaro don atman gamaje zanga wa men su ta karono kardina ciro ya kuru kamure sarin de kwanzu durono kam ya lama audin ganzaja ay homzo ba sha furzun no ikonya ruma kai du kamuye amma de dia furzun de ro karawo dia kurshi mangoro du ne yusu sha furzun no ikodo de rendur kur jiren de tawus kawdur mar jiren de tawton yo kai du kamero kantumba nyoro hawro la yikana ngawon kam na ambutilo da ma ambra brotuyen awa hawro banu isra'ila yade shararo khallabsin awla kir muslime katuzun ya yimin ambutilo do har maciranzo ambuti siladina da yaro kuma da ya sha zairo ro ciro kamula meji bilallan zauro zairo nduso ya sha sirana mai ya shan yaro mazana wajin gari wa ya shan yaro mazan wajin zairo adaido shoro samiyan da zina adairo shi kan mara ambuti gozina siladin maujin ciro sha bo wani ambuti ciyin su ambutin zu gozu obstiaro leno ango kamudu kamu ya cinna kurel kulle zu wa ambuti gin muradin yo wunyi ma muradin yo nyimara ko ko aru wayandi sai awra faldiya ulan faidatine she ambuti lo mara alaritama wa men shiru kamudi wono wa men wada firo fata kurai ndu sai no zina buruwi kikya gungiya derendir nya choni roro arma homdo kayya ambuti lo maro bala martur wuntuna astana mare ada ido yo shadu a wisi duk kilanzu sumoyin ana ginsha sumoyin ma ar kai du kame yin gullin a wazir kilanzu muna da shi obstiyarin da zinar mbultu cin namen sulin guljen kamudu buru sukin da shi karun zuro suku ya kamande kamuwa da kan zina tuduro nukunan galau amma nasku yi na musko min nyan zira ayi shoro samirin siriro ishin kumande yinan kar aware waje kollokosu shoro samirin sidi kado no ya sidi ro kaje alama bi ngudo sidin zubkin adar bi hangalin isu zub kulanda hafsina samirin suri na da yamle no ambuti me ya shar kamata ma mun funa ambuti lo da ya kwaji ba ambuti kutra sha da yi yoruma kaidu kame annan kadoro ya bor nindiri da dabtin amma wanda nindiri mu shara khallabtuna rawadi yandi aisha makindiri amma shi ma ya gujin awla nindiri nan karangon gai dike tare dikina amma go kamande ya usna a kanga mingo a guzina
ala kamande ande asna rawaksu la yu'akhizukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كمان دي أنديرو بيان سرنا برولان wanda ka sannu kashi zurta au kashi kumbu kuma da zauro gonoyi na shadon muradu lafuro ikuwa au aula hawan da yara hawan wanda su kuma ya biske kashi buwi wanda surin tawi ada yi kuma ne an dero bayan zina daji ba tuyana home da ina Allah sandi musulmanin tawadro sandi grezin home don gile kashi kumbunde kun bari ne katendiran ba ada yana tinde sirina go kuma ne guzuna wala taj'alullaha urdatan li aymanikum wande su kuma yan kashi kumburi shi ma zau katin yinda a wala kashin dodoro ngawaro gonwi daptina mare da ina nan home zu koronya daji kan me nafsi tabkin yon gairo wallo no ma kun barin no kashi buyen aw gana mana nya wallahi nyen billahi nyen tudunyen armar gile ai home zu shati ndere aw andero kijino zina aw andero kutu maro no no dia nyero home tudu yikra da man yayi la yu'akhidukum Allahu kama yandiya sittayn ba nalan almu'akhaza da ma'ana yani gojin mana indi gojin la yu'akhidukum bil uquba yandiya azawla yin sittayn ba wala yu'akhidukum bil kaffara jiwoye gultin ba kala ayyadin kala home doyin fuye ishin Allah asutuna mare kuma yandiya sittayn ba bil lagwi mana gubkata mana delan mana kun bari nelan fi aymanikum suru kashin dosen walakin amma sunna yu'akhizukum yandiya sitain biulan bima kasabat qulubukum aw kafaralan awdayn karun doy zontana karun don nyanuwa ma wallahu ghafurur rahim kaman da biu ga wurtuma nguro kuru kanji mari mai annan kaduro na Allah kashi jiribile biyu ya gantun ba kuro adai ma kafara ya din ba kaman da ya azawu yin sita yin ba da shi ma kashi don kacin den lezi ishin ma ha wallahi ku kaudon ya ha wallahi a wanganya a warin ga kai wallahi ga gini dai ala nan kasaro norma su ala ma ya tabin manalan loyalan yumladelan
lamar kai wallahi ko har tsoron barkana de kai wallahi nyar kallan guwa de ala nan kasoro wangana de ar sama su kuma ya tamin kur duk kashir mai Allah rugu lamma kashigin su kuma ya tam a kintilon kintai amma nan kawo ma ba kashiro waltana badin nan karshi ma arodo awa billahi tallahi wallahi ala nan kasoro yo awjili ade katiran lejin kinde sirina diyan shi ma kaman da yin da kaladin sita in ba homes ba amma atin ne an galganano asutuna mare lagul yamin shirogul zai ar mara afima ba ciye sirina amma awakarun don nyanu kashi rubuwa ma gaddero na lo iskin bawo miya kashi jum dai kadim ka paradimin na awangai dukin omiya diorowam awde alara cikin diorowar ma shedai awode dimiro wolono ma kapara nya stana aw falishuro yaminul ghamuz gulzin be katu nonma kashi bumin aw haku kammaro gama nonma kashi bumin dai ar shiru tumni min mana kapara so masoron ba malmala kapara be gulzana ay katu nonma do kashi jum jire mba kashi jum ar marbe tumnum alaro woltum istighfar diogima aslan maro kurun zuba nyendi asiten kuru kamandire biu gaurtumaye kanjumari mai da andiro home doing kashi andiro gulzina wanda kashiro biske wi buron gulzina wolta kirma isu kashi do katen do kun bari ne katen don fomjin wallahi tallahi billahi ar ayma ba gulzina wanda dia ar made su kukuru kashi la ambeji nyendi klaro gnawa shilan tungatu kamwando soro kuttu gna winde wanda shir homes ba gulloyi wanda kalangai zuba gulloyi dia ngo adishima home furan ishin shima kamande yono lil ladina yuluna min nisaihim amdoyi kashi zoyin kamwanda sonan kara kashi zoyin ishe bayan diyan tarabbusu 4 ashhurin grezai kintaw diwro ai kashi kambudo kamme kashi zoyin wallahi nya karanyin ba fa in fa'alta shamburowa fa inna allaha ghafurur rahim kaman da biyu ga urtumai kuru adaima kanji mari mai na lil ladzina yuluna min nisaihim allamuna di adu raksu mana indigojin lil ibahar wal jin ai halaltuna kam doyi kashi zuin kam za karanjin ba sanadu shiro ada ya halaltudu kin taudiyo kalangai zuwo ma'ana shiro halaltuna ada yi sidiya kamun zide shiro ayu cido ma kamun zuro grajo ma kamun zuro ayu ma ada yaro kashi juwo kamu da karangijin baro kamu da nadawar walzinan karo ada shiro ibaha gultin halaltuna shiro au lamdu litawqit waljin ai nyiro halal zina rangum kashi ada yi dubumin kamu ma ladabtunan karo amma kalanga yanzu kan tawo diwa wanda ko zai lillazina yuluna min nisaihim tarabbusu 4 ashhurin kan tawo diwa fa in fa'u tashamburuwa fa inna la ghafurur rahim kuma da gulzina mare daji ada yi diwa da ayyuye sharalan kurenna sandi arafadu kashi zau kamun za karangazen ba gulzayya njokkuno tunan karo kamu da karangazen ba sa miyo yaro ada yilejin kol za kwaye su moyin ba kwan zai sha karanzi daji shararan kamu ya kanadin zirkin tawo diyawar sha wuti la harkin tawo diyawar mara lejin ba adiye suku daji kamun za na dawar diwonan karo kashi zuwa ya karin yi kamuwa kwaro a yi mai kiljin ba su kashi zuya ci doro wallo na ma ba lokacin da sun buruna a wurin furin ishin na beji cimburuwa falila alhamdu ba da zina marar kamar da biyu ga rutuma kurkan jimari ma gile yin buroro wati ya wanda wa in azamu talaka sande karuran nyazu kamu da dubturi shima abduluro wallona fa inna allaha sami'un alim kaman da awu gulluin samma panzina panjin kuru adaima awur samma so nozna
daji alfai'udu arruju'u waltu awla dimindo walta admaro fai'u awdai kingalle artilam arabelan kafiya don kingalle zuzu awja waltu ishin duro shiro fai'u rugullatu awle ja waltu kuru ishin dai sa wallatu fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim al'azmudu karulan yatu a kuwarinda monjin ba dubtuma afdalu dai dubtu wanda aziyati kin tawdi wada ko zinar rotin ba hutun yoro gulguna idi malamai sauna kam kamwa aziyaja sirana ma kaw islam ishin duro ada yoro shan jokunojin shiro kuro ganazin kuru sawaye soruna ganaza kamwa no zanama ayuye kamuye kwaye shiro leto yoro kanadin ziri sayuye a kan tawdi wa wanda ko zin gultana gele kan tawdi wuri cido da ji ayi kalamin da kaman da yanyiro kalanga kira roba na amma mare gele sa kan tawo diyo su dina kallinwa kamur da dubkata da yi cizu suluin a ngai gini kan tawo diyo ba su dia lari yanyiro manazin ngo kan tawo diyo su na da arma waltu min washiro ra waltu ba waltu kin falillahi alhamdu fa inna allaha ghafurur rahim usha dumguna marakana da sha dumne lezu sha ada idman roin monjin ba automatically sha sharai dipcin mana da asutuna mare sha sharai dipcin hakku kamuyar wanda gawi nan karo wa in azamu talaqa sasan de nyada karun zalan diptudu fa inna allaha sami'un alim ay jire bai sodo ay jire bai dorza ay mana zaya kaman ne samma panjin ne kuro nozinaye arishima home don jahiliya da kaman da aya su sawo home shima da sasa cotto baro su di mbeyi amma ngo futu shalli yewinno kinin gandoro kuji num adal katen don be jiro waljin krawo katen don be wajino kaman da perzu sasa kollono ala anda su naro su والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله وإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون daji mana don kamme kashi zuin kamun za karangijin ba a fi mai sandiya kiljin ba su kashi zuin kila kamu da shiro ayu sirna kamu da shiro ayu sirri don ga ichido ma ba kamu da zalimzina daji adaidu
ku soro wajin soro jamise kuru wajin marishima woso kamu yin yiro guljin wa kwan ya kare dalin zinon ngai wa shandi apima kiljimba ku sa palangai shi ku loktun ngai shi dalil diye notin la ari yiro gulti sirayin shararo ya do sirayin o shima har kwaso da alar riza kamu wasu ya halin zala bero na kwan za su yana abu maza 20 da zakta nafsa wanda manar diya rasulun tero ala diya rasulun kin taw diyo chutoro wolo no ma mana jumhuriyar shi ma jumhur malamai da diyo su tunaro dubtun illa sharaka ce drogayin amma hanafiya mazhaba abu hanifa yin abu guzana har biya kin taw diyo chumburoro wolo no ma kamuru dubkata dalin zira wa ajaba gani mana shi marduno ba amma mazhaba hanafiya yin awa jiri ajaba kirnumo khallabsina jiri mazabarin lejin na bejin go awra falin yero gunja kasuru magonu adi kururo koro kamla ye taksuna salima mazaba hanafiya ran misallo wolonum salar karam salinum ism tayyayikum assalamu alaikum gulima basalan luma kuru misalo do salinum raka indi salinum tayyayikum salam nim cirum danum waltum raka indi kullum tayyayikum wa sallimnum kiranum muduwa mun gawo tayyayi kiranimiya ayin yiro gabso assalamu alaikum ba salam nin gai man da zina wanda salam nim yaro mara salam lumin gawo salam nim an aura wajiya dai salama lezi amma hanafiya ya mazhaban zan a waje barno no wawo tayyam dim chotto mo ba salam da zina mare kaw assalamu alaikum gulimin duro nadin cidum mo nyiran jiro ya bi akasam tutulum ba salam du da zina salam de tumo na kuru yo aw ajaba jaman hanafiya so zahiriya so mazhaban zafari miya aura ajaba a wasu kisalan ga idu gulle nar wande kamso home du bagu ambe ido bagu laye gulzai nan karo a ambe amma shizu surorin beji malmai tawaktani akirma la yar ma ayilan la yadu atin ngilaro sai awi dimi karimo fe dalo imakanna naro na zuna ma kayi audal ra sama su suna razu sun kayi da gulluwarin da kayi da gulluwarin da ra yo gulzana do siriya ra gullada kam yiro ay kayi do ajin baya kaza su awa ada da gani awruti de yoro sorin amma buladi yaran kuru kayi do azai ai ma yin kayi do animin amma bulalan ku la yaro num kayi yum do animia ala sidia mana anyar kira kallawai amdo ya adin no zarar manya kolde ma shar lawya ngilaro dia chuim ba awla zin awai aw ngilar madim aw mu kwai asdina mare daji zahiriya la yadu atu na min ngilaro do baro wollo no ma ara al muhalla ibn hazm rumi biya gudu mar na min be ya nyanum la yaro sha duwani ma ba la yam tumona wa fattaqullaha mastata'tum gudu mar ya duwani min yo zahiriya ya ar gonimiya am ngusulo yero wajen nayi kamla nan zini be a gudo mi ayi sitin ya wasu da zu gudo karsa tallacu da yi duwajin da yi gudo mi bulan zauro isi wajen ngalaro ya burjin ngayya yo a wasu kuma na yi kudiyan salan mbe yi maza ba sorun amma yin diron go a shima ngalo shima malamai nguso to kana wadu ngo shin yin diro gullen dai kuma de home doi kamu dubtiro andiro bayan da yi cido kala kamu dubtiro wal mutallaqatu kama wadai sandiya dubtana da ya tarabbasna grezen highlands ishin bi anfusihinna naskun zaro salasata quru hayla kan shay yak awnum tahir yak alqurudu hayla sai loktu wala num tahir ishe bayin wala yahilu lahunna sandiro halal jimba kamwa sandiya dubtuna da an yaktumna sandiya graturo ma khalaqa allah aw kuma ndi halaksina tada ambe jiro wolona tada ramzalan fi arhamihin na surata da ramza sai gratir ka kalli sai sura ma gulza bude kinshin za kishe banda san ma gulza wanda wa corona ya a da turowa na wanda gulza in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir imana ala sanna layra wa tirsa sarana sai mu'mina ma wanda gira san hidiya wa bu'ulatuhunna kur kwanza so du al bu'ul jam'u ba'al jam'u kwaye kwa al bu'ula gultiya azwaj kwanza so a haƙƙu bi raddihinna sandi ma haƙƙun za sandi a kalaktiyen beyo
fi zalika loktu don kirma giretin iddar da ce ladin in aradu islaha zasa mangan zazama wala kunna kamuwa dai sandiron beji hakkwe misr lazi alaihinna alama hakku sandiya tuyende bil ma'rufi awdan amsu nuzana sharar khallafsin ilal wali rijali amma no dia kongar nan zan beji alaihinna kala kamuwa yaro sandiya gunatuna daraja da ta na sembe kamuwa ko zana wallahu azizun kamandir nura numa shiran gallabcin ba shiran nasarcin ba hakimul hikima a wugna zina waso na da sanduna da jina alalwal mutallaqatu wal tiyo ayadro kama dubkata da ya tarabbasna bi anfusihinna salasata quru girezen naskun zaro tahirtu yak aw bukun she yak dai mana ya dunwa da salasata qurud bu ism lati yakro sha fasartin tahirtu yak du gullam ya dare yanzu ma na fallima salasata quru bun zikado ba tiloro ishi isin lejiya ba ta hirtina wanti kado ishi lejiya ba ta hirtina dare dajirin alƙurudu ta hirtun sarro kwamjim kal bukun shedaro kwamjim kal ya duk so isa a wafalla wajen murada rito wajen da ba amma salasa ta ƙuru bukun she ya kan ganzata a bu dare ma da ishiya ba tararam zirin tara baro ta watsuna ya da ita hirtina kal budu da zina kal da zin ya ba baro ta watsuna amma asalam da shi ma budu da zai tahirja da ya babba mana ko zina a sutura mare daji ar kamawa don ya dukata ya mana to fato kwanziyan nafsu wanda suluwi dalila ga insha su tuluyin na wallon ma na alal wal mutallaqatu kuma da ya gulzina hadu al madkhulu bihinna sandido sandiro cinna zaktina ma sha kwanza sunna ya kilzina ma waya wanda wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru kama waso naskun daro huzain bukin she ya koro sandiya dubtiya kama kwanze sha lezin ya suroro gana wanda gullumi a sandidon kwanza ya saya lezina ma kuru zawatil haidi kuru hailan da ishin ma kuru sandidon suro ba sandiya dubkatin da ina ala wal mutallaqatu du kamu njim zaktina ma cha kwanze sunna kwanza sunna kizina ma kuru kamu da highland ishin ma kamu kumur so highland kamtina ma gani fero gana highland ishin ba magani kuru kamu doyin awi suro ba ma sai sama home zambe ji suro luran ne na allan kamu du kwanzu bano ma awi iddan zai datudo iddan zirshima wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan na wallazina yatawafuna kamu kwanzu ba zinai kamu kwanzu ba zinai wallazina kamu kwanzu ba jiya idan zumbe ji ai dubte ga yin misalo kwanzu ba wano wallazina yatawafuna minkum wa yazuruna azwajin yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra kamu kwanzu ba zinai kamu sha kwanza kiliwa nafsana da kwanzu ba wano she wanda shiro home dai wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru kintaw yakduro bunzi islejiya ya home da wanda shiro ganami kwanzu ba zina da tarabbusu arba'ata ashhurin wa ashra arba'ata ashhurin kintaw diu kawo me war greji kintaw diu kawo me wa chidoma kamwar ba halal zina yimda masirana kwasu moyin asduna mana da daji wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurud surodulan kamu kwanzu bazina dawun ba kamu kwanzu bazina da nabcin highland ishin kal ishin bakar kintaw jew kawmi wasu da ba da zina gilele nda kamu highland ishin ba kumurso zina ba kurazina au kamu ala yamna highland ma surin ba ma hom zimbeji shi suratul lugayim ba wallahi ya isna min al-mahidi wa kamande luranda kamwado itimasa tuluna hailanda ishin bama min nisaikum kamwando son inir tabtum shawwatu wa fa iddatuhunna salasata ashhur iddan zakin taw ya kizatata haila ya kurukin shir kam hailanda ishin ba surukin taw ya ishin surukin taw ya kenya kin taw ya kizatata ro wallahi lam yahidun kamwado sai ala ma hailanda ishin ba da sai yangai sai kin taw ya kirmaro gare sai gile dai ko aka masura yar ishin ka musura sha kwanzi duk kono ayi iddan zo shi ma aya kirma ya girnuwa ma barakallahu fiku wa ulati al ahmali
kamuwa kwanza don sandiya kwanza ya dubkono au kwanza ya bazu sandiya kollono ajaluhunna loktu don iddan zadda zu sandiro halal zina kwa modu an yada'na hamlahunna aw suron zai da gnati yambo kam sura namuma de kam sura nya dumgnawo aw mulai nya kadaksu suron zai kintaw lar kawla reta misal lo shiro doctor ay zanzana bari kasui bari litirin alama sa u fajar raisan binno ni ngawa mai ruyen kamun sura nya dumgnawo ngawa sha dumnumayin fajar chambo sasa munar hakkum shakalan ga yimbuye ba darendar kwa gari sumoyin sakarastiya tahirtiya an yadana hamlahunna an ya karatu sha dubkam kintaw ya kuron nam neso a gire neso bu ya kuro isiso nda soma ba arshi ma aw kuma da ya gulzinawo girele nda kamu asilan maro shiro letu miro wallo ne yawda nya cidu pan numo kadio shiro letu min yi no ma shi no zina ya ayyuhallazina amanu wa kamande ya nyindi mu'mina idza nakahtumul mu'minat nyende mu'minna nyawa summa talaqtumuhunna kurusan dia dubkau min qabli an tamassuhunna kawsan dia lenu winno ma'ana kaw jima'i nyindi akjinno fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha iddala kalanzan bejin nyindi nan karasadin na ba sha leni minan kadro sha dumnuma cinna farni mi man kwa gade ya nyan dubsa kamzu ko jinna wanzu misalo kamuma namuwa farni mi kamuma misalo sha dubkam sha lece leni mi nya dumguna yo da ala her kadarzu da yace zina sulinan ciro ya kamna sha ciro nya tin ai a kwa bare rawara ma zawara ma walid awto in kamdula ma awlama yo da nda jama ngo sada ngo aw cinna man nyan dubtu gozale zai sha awdab cinna ba amma zau dur amma ayun ya suka dubkam kam kamu dub suna rumiya dalilin beji a arama kamme nya sirinna dalilin beji nan karanya sirin kamme kamun yajin firon yajin au nyazina rumiya ayinan karon charin yamdu wanda gulmin gawon yazina diro wolo na ala her kadar zo gulle dalilin noni mi mare ada ma kam kamun dub suna rumiya kuru kamun zuwa roko ka shiru kuru to naso katerin duri mbeji ma futu malamai guldanar fikin sonar duri katerin be roi har kamun zu dipsina rumiya wanda ayi dalilo roko rumi nyiro ga yigulo no awri shiro zau shiro kutu dalin zirin jokuno duri zai sirayin ba kwa duri sha kamuwa katen zan duri mbe yiro kamun dipsina rumiya shan juno ne shiro alan godo ne a wande ayi nan karo ayi wonzi ya wande gulmi ni ba pero de ma wande kwadro ayo kurumi arshima adado borno am kurande gozana lezendo am zamanne isa samma kamun za so dora aw afunai bita zaizairo walla da yin murshidi isu cikuro we putu nongna de paton namuwa de pero patoro isha ba de shasurin ya de surin na de graz mare kado dare tawta grazina tawsaya bune yimde de man lumzinar wolor ma badi suwa sha dawarza pato kwadiro sha sokonotiya ba de sunutu kwada abojin bo za ayuwa zango a wanga ya katarin sakasa tudu shiro kala yoyentiya da ile za nafsin apima panuwa amma ku fero grazi lejin namne ishin marai sai ndan numra shirina Allah samma ayuso muku kama wayar ba kolu yana namne ishin ma sai ni rashiridu ni ma cirim danin fero da kalan nima en gawondo kwadi daraja amsurin kalafuna Allah ndoi ni ma paton namun sai asuru dimin na fero da kala yimin awala kwadi tare ro wonon ma wonde fu fero den tare kwadi mana nimi ari shi manum rashidiyo amma ku san madin burka ma ya gayyana waltana fero dimbur ikeriyana fero fato kwayan soliya wasa rana sadin yanzu ya ciro dimbur sikerin ko so de lade hal za ya amma gu soro ande ba fero yisoro ba ya soda ya fero ande soda gayyana ba isu waltana num lawo kala ro gayyana kuren gaisadin ba kuren gaitidin ba annan kadura awshima da ya sayo annan kadura awru home so alezina haila so alezina nan kaduro tumangana turande daga na wo kharata religion dalin da pillaro ngokurma aya Allah ciye la yu'akhizukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum karaye wal mutallaqatu karayana da aya fal kullun surun karanye gayya
wala hunna walirrijal alina wallahu alim ha at-talaqu marratan fun gaya minti ne gabsuna me at-talaqu marratan gaya at-talaqu kamu dubtudu kuma da minti fiyo ne dinno at-talaqu kamu dubtada marratan ai ma'ana du at-talaqu da'a surona hakkum kamu da kalatiyen beedi dubta indi adishi ma ma'ana waya dubtudu indiyo kamu dumnimiya follo kawo idda zida jino rangum shakalan min dubtir kini indimi kawo idda zida jino rangum shakalan min amma kamur dubtir ya kro walzina ma shamu zikalan nin ba ngawo idda zida zu kwa gade sumu gawo suruna ilando shide furo ishen arma at-talaqu marratan dubtidoi miro karaktizu suna da indin jangduma fa imsakun bi ma'rufin immarotun gilan ronimi na'alan mubtada khabaruhu mahzufun ay ma'ana zirfa alaykum imsakun bi ma'ruf wajib kalan dolan sandiya rotun gilan rono aw tasrihun bi ihsan aw sandiya qallon gilatilan aw gila sharai gudina numzarin bala wala yahillu lakum yandiro halal jimba an ta'khudhu min shay'an aw kama wandoro yuwala ran shay'a gotan yandiro halal jimba na Allah shay'an suna ruyoran nakira sudu appima sadaw shiro yimma de mozusi ngawo sadaw en awla shiro kunje shawan jimzi zai yimmar ma rotuzu su kolle gozulezi arishi manum rashidiyo bari ishiya ayi awosan dido robayen dien ala andiya sunna roboksu ala andiya banaza ala andiro hero woksu ala murarin de laminde here samma andiro kamande galzu kamla wala diun andiya karju no wolo nen ala kamande katindiro hijawa suku aramiya musulman di samma wasallim shi barkan ga ma'aluya kul wallahu karaniya muradin da karuwan da ya wura yana samma guliya wace wasallim shi falin zanye ala ande muradin samma galzu am paton da saunan kuntino am dandiro ala nilewaci اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ya kama da nyangoro nyina aw karundi da ana nonuma bika ya biskanto miya mundiya mundetiya sa kozina ya imtambinan gozu kare herre ma samma nonuma ya kama da andiro muradin de galle lamin de galle kasu ya sayan ya cida ya kindarama aw manye no so nurewa andiro kamande ye amande akrinzanin kuntono am kwasanda karuwa ya jindi ya siri ya shimya kamma biya ala sayon nurewa ce ala amdi andiya faizu ala muradin de galzu ala andiya siriu ya rabbal alamin ala mai andiya hero works ala bulani da tunile wa tawassu wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa